Život na Dunavu. Palanačka Copacabana na Tikvari. Gajdobra, srpska Sorbona, pa Gajdobra je do sada dala, Bogu hvala, 43 doktora nauka. Rale, kako se postaje Guinnessov rekorder? Dunavski vez okuplja ljubitelje ručnih radova od Švarcvalda do Crnog mora. Ovo je jedan od najtrofejnijih klubova u državi. Nalazimo se u Ergeli Karađorđevo. Tako, ovo je u jednom vremenu bio zabranjeni grad. Sad ćeš da vidiš, Nina, kako to Čurović sprema. Crkva u Neštinu je spomenik od velikog značaja. On je jedan od najmističnijih eksponata, ali svi dolaze da vide da li je taj demon Pazuzu baš toliko strašan. Dobrodošli u Bačku Palanku.